la reporters doon nang itong kadong kawiyapan ning nang chingduk part biglo nilitong Central Aphlc laben elite home women wing CC in truck ahin pen nang itong reporters doon napan ning nang chingduk part biglo na sinang litong rin na job si labang so a news laben Pini a sit in demonstration idolongki nang litong pensi la ranten chinito. Arno mahirzumin dito nang litong along. Report pula tangte nang litong pensi nilitung ta artido konto. Kasi non nilitung so arlo central lapenke. Ipueli pen chinglok LA ho nilitung chingrumlo. Asisi do ata chingrumlo. BS do ata chingrumlo. Pini ka chisong nang kok ajoy meke. Hijim meme, ingring meme, rap meme, saur, ang lulaan ke. Si hepen kithanji adin kabangke, lalo, no naman, la viral videos. Kaya upload ham det. Akar BP, lapen, akeng sang. Po, atong kaya upload, latumapan, under section 67. Lapen 67A of IT Act 2000. La viral videos kachi upload ham kachi upload tan da tumapan immediate action and sirak ng G. Biapot pulatang te. Pinike anong ka prek chip lang lo. Pinapke tumanahem arlo supone. Kasi immediate no naman akihay sar siliram ronghang. Alangli ikhang kachipu DCSB o sita diri den sido buapot. Alangli, labang so press meet kilang pen. Lahayat news kilang pen. Alangli si tami, ahoklo. Lidet nilong ri ingbo det po. Sa urtur po, temperate long lidet po. Akihay sar liram ronghang. Si tami, amejang 30 second. Alangli, labang so press meet lang ignon. Laben, nangli hinpen. DC, SB, o siya tumapatak. Order pinot, no naman, la action. And not kapen jail hap sedang jito sedang mon jito tikot Barbie ang long kasi so arlo tumapangke nilitong ke right com period ng G lapen ke SB o CDC tumta action and sirak non asong atum sami song ang lo lapen ni dukong lo itong ka song paat sa song lang nang ma so arlo song jagkong pagtang na ma